Unay daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay daytan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Shout out kada pagayam Beatrice Puruganan, Dolores Ragindin Pasqua, Delia Miguel, Nora Enyart. Kan kada kay amin en. Pagyamanan da kay amin, kablaawan da kay amin, anaaya namang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka, anaraar tinamnama, ken tikabarbaro a drama mi, ken ka Manong Roger. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Simot-simot. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nanang, ada pinirma ka sumons para kada kayo. Ada dita, basaan yun. Asino man ang tinangidarom kanyak? Ni best friend mo ah. Asino na ita best friend ka? Ni Nana Juana. Anya man ang tinangidaroman na kanyak? Ammo yun ay tananang. Da kayo tinangaramid. Isa saan kayo nga gindi di ammo. Salot ki di day Juana. Daytan tumat kinasimot-simot yun. Anya asimot-simot nga bagbagam. Talaga mo't asimot-simot kayo nanang. Isib-sib bayo akanayon ti karadkad yaw. Gapo iti kinaman nakibiyang kan kinachismo sayaw. Abak yu pa iti simot-simot. Unay daytan kaka. Apay, di ka mabae. Lusya bakay. Pagbaidak ko ba? Dagiti mureng at tao. What? Di ka man nagsasaw iti kasta. Ta once upon a time, kat may sakamot amurag. Saan na ka nagbali na mureng? Pulos! Anya kita saanan. Apay, nalipata maun. At ibalay tayo ilikot. Natidtid akawayan ti diding na. Ken panaw ti atep na. Ken kawayan ti agdan na. Ay, tangiwa mo, mangibabayin ka. Agyaman ka ah. Ta nasingpot di kabagis ko abakit abalasang. Isa pinadakkel ken pinapintas na day di bahay kubuta. Aguli mo ka man. Day tatimadiken kalusya. Tadi mo kaya tidunggag iti patigmaan. Isa makamukan no makasarak ka iti dungir mo. Gapo iti kinasimot-simot mo. Unay daytan kaka. Apayakas tati panang kitam kanyak Justin. Nagasak ka pa naghiring mo na nang. Third time na itan. Rumbang ang mga abak kamutin. Saan ka ta puro maabak? Bastos nga anak. Awan pa'y panangisakit mo mat kanyak nga inam. Mababayin to pa'y no ibagbagada nga anak-nak. Gapoy ti kanayon nyo apan nakaidardarom. Awan, tinakaidardarumak, tap na mom. Agtal na kay mamun na na. Pati siyak nga anak nyo kat paglibakan nyo. Feeling yun, adda kayo akanayon iti hiring. Takanayon kayong agulbod. Unay daytan kaka. Kapamitlo daytan. No siyak dayta, sumikila ko ni tibaen. No sika. Tanya ko maaga po sumikilak itibaen. Sana ka mo talang. Nalaing dayto inam. Amok ti lumise. Apay, aminag tinagbasulak. Nung ka ah. Oray man nagpugi-pugi itda. Didak mapaamin. Umatras dadi na oras ah. No, saan da ka asagpagan nga isugal-sugal ah. Padasin damot atay darum ko ida. Dayta ti madikan ka na nang. Di mo kayat ti maidarom no ada nagbasulam. Ngam kayat mo nga idarom ti nangidarom ken ka. Gapo iti basol mo kadakwada. Nagalasket ti ugali yun nanang. Uray daytan kaka. Karag, alaen kan tuman nga witness iti nangidaruman ni Juana kanyak ah. Ngapay, nagsimot-simot kayo manang antay. Anya, nagsiba kayo manang. Anya mo ta nagsibang ibagbagam. Ikayat ko ang sawang nagchismis kayo manang. Uno nakibiyang kayo manan iti parekot yakin parekot. Apay,
Ay, dakas ti makisao iti pada at tao. Saan nakastatikunat antay, nakibiyang, nagchismes. Ay, saan mat? Isumati ko na jay bakat anang idarum kada kayaw. Patpachimat. Patsyag tawan mo rekorda kinatismusa. Kung kinaman nakibiyang, idinto tada kayo kat adda. Manipod pa'y iday ngaging gaita. Ay di mo manibagbaga ti kasta karag. Tapno saan na maawan ti ganas kukun ka. Awan niya, kayat mao ti agwitness muno saan. Diyak kayat ti agwitness iti inolbang daante. Takaya rigang na matikin na awan rupa kun ano kas na ti aramidag. Sapay nagpintas mga ti rupak. Kalpasan na buraak, babaw ni ti panagulbud kaw, tapno mapatgan lang tikidang yaw, ay madimot antay. Pwes, agkalaw ka nga rodan iti sulara na itid kada kayaw. Nay, paingay, adaya mo tintud mo ang sular, antay. Intad ti ading nila kay kaw. Kano angkel kuma nila kay mawantay, unay daytan kaka. Paimot na kasjay ni nanang mo kapidwa. Diyak nga rodam mo. Maluksawak to pa'y kankuana. Gaputag sa saruno ti kaso na nagchismis kan panakibiyang. Hanggang saan mo't amadidigra. Sapay balikugan na jay mangidardarom kankuana. Nang intuno ka na ako, piniwak dan tingiwa na. Isungrod ako na asaan nga agar arami iti pakaalaan na iti dungir na. Nagasam mga nunjak ka no agwitness ka, pagtalangon na kami ka na, witi sular may. Patpatsyon. Kasaon to mamot, kapidwa. Alawin, siyak taon, ti makaamo ka ni nana. Nana, di yu kumamot pilitan ti tao amading agwitness kada kayaw. Apay nagibagabagakan ka ni Karag, langgong ba't na dya tao. Bayan yun nanang takaasi mo. Ay di nakto pa'y amu akasyan. Kakaasyan na kayo. Ngam saan nyo kumamat nga iraman ng dita kaso yaw? Tawan bibiyang na iti naaramid yu abaso. Ay, nawan tinasayak nga bagam Justin. Mabalin ka di apanawan na kaun, Nanang, maudi ko man da ito akaso yaw. May papaniti panagchismis kan panakibiyang. Tapno naragragsak matlaan kan awanan ti parikot. Tati chismis kan panakibiyang. Itugod na kayo iti pakaisagmakan. Di kay kumaagbalin a simot-simot ang mga isagmak iti karadkadyaw. Unay daytan kaka. Okay. So, nalpasan ti introduction ko so nga agsaon ti complainant. Kanayon naklangay na darum na ti ataaw. Kati sumatin na lawagan nakabasaw. Si kaya ti complainant manang Lucia. Ibagbagak lang mo ta, kapitan, aday ti ataaw. Kat saan nagpatpatingga mga darum kanyak. Si akon ti sumungbat manang Lucia. Tapno awan nagpinlenget diti unag. Kenjak kaya ti palengke ahiri. Oh, makitam. Si Kahuana, di ka makatagaray. Nana Lucia, ipangpangag na ngamin ni kapitan. Imbaga ni kapitan, nga isuto mo nang agsao, ta iso ti complainant. Ngam inalawat yung mutin adagos. Saan na akayat, nga agbinog kayo manen. Iso ang nagulimot latan. Husto ka, sekretary. Ken imbagak ngami na siya kon ti sumungbat tapno saan man niya agbali na palengke to'y barangay office. Un akap, tanog sinong bat daw, no aggidandang agsao iti nagpipigsa. Talaga akas la palengken. Mas dawak man. Ala, sungbata kon tayo na kunamitay saan ngagpatpatingga amang indardarom ken kanimanang Juana. Ngamin, saan kamat ngagpatpatingga ngagar aramid itiriribok manang Lucia, chismis kada panakibiyang. Pakibibiyangam ti parikot ti pamilyada. Adda kabukbukunam aparikot. Adamat ken kuana. Ay, awan laki iti parikot ko, kapitan. Agtal na kamampay, tagsasauak. Saan nakaabibiyangan, ta saan narumrumwari ti pagtanganda. Kentay kunam nga awan parikot mo,
Amok nga adda, ta agkarubata, ket nagpipig sa tingiwat mo nga inaldaw amang lalaaw iti apom kada anak mo. Inton kwan agaapa kayon. Ulitek, mangmangeg ko tagkarubata. Inaldaw nga agaapa kayo iti balayo. Inaldaw amangeg ko tingiwat mo. So nagtalaw pa'y nga rodye apom kananak mo. Ay dadaan kap, nagsublidan, nagkikinawatan kamen. Nasaya at no kasta. Ngam nagijaya pagteng ti kunak. Asakbay adilawam, wano'y pulagid mo ti bindot mo. Amirisem pa'y nurumbeng wano saan. Nung amin ipalubos ko ngagpartwat ka iti sao, ken agulbud ka. Awan na saya at pagtungpalan na iti asaritaan. Naibagayo mo nga tanti kayat yung ibaga kapitan. Isa mabalin ka day nga agpirma akong tagdardarasak ngamen. Sumangpot ngamin tay baknang, agayim ko. Taamuyaw, babaknang ko nangangato at tao ti gagayim ko. Ay, unay day ta na panagpasindayag manang Lucia. Di pa'y kunaan ni manang Juana, agayim na ti asawa ni Congressman. Sa kabagyan na jay asawa ni Mayor. Ken kasinsin na jay councilor, ken Mayor iti ayanda. Si kameten pasig a panagparamag. Unay detan kaka. Nala, no apurado kan nga agpirma. Agkari ka pa'y nga rod, asaan mo nga ulitin ti dakes nga aramid mo. Ti panagchismis, ken panakibiyang. Ay, awan lating chichismis ko kapitan. Kunawan bibiyang ko iti day ta tao, pagan ano nga bibiyangan day ta klase tao? What? Talagaan natangken ti ulbod mo. Agore ka nga ron, ta mga ramid ni sekretary ti pirmaam, tapno saan mo nga ulitin ti isumot lang nga iso akaso. Salot kitli, makapay-stress. Unay daytan kaka. Oh, ada kadimot la trophy, wano premyo nga insangput mo na nang. Anya manunday ta apang buwisit mo kanyak, Justin. Ninhanaw mo, umis-isa maktupay. Apay nga ako na yung amang buwisit hak. Nagtal na ka tag burburok ti darak. Apay nga manan ta, boiling point manan ti dara yun na nang. Kasanaw ka da jay mo tahuana ti sakit ni kapitan. Bayas mo da jay tao. Di yung ibagbaga ti kastananang, tamang ano, dumanon ka ni kapitan. Delikado kayaw. Apay, plano mo danaon. Bagti takayamay. Ti kayat ko lang nanang, agbaliw kayon. Pangasiyaw, tani, gubatan, dandani tayon mauram iti kapudot ti panamon. Pagpudutin nyo pala ti padayo at tao, unay daytan kaka. Wanan ti umayon ka niya kiti day tiyo pagtangan. Sasawag magbakay. Oray si ka, amok nga wanan ti serbikan ka. Irurumanda kaon amin kayaw. Diyak maawatan bakay. Amin mo laki din na tignay ko kadakas. Awan pa'y inayunan nyo kanyak. Alangan maik nga ayunan mitidaka ay suwano bidaw. Saan Naskan nga ilintag tiyan yaman na bidaw. Amin mo tatao kat agbidawt. Agam sa balay jay inggagara pa nagbidaw. Kasla ibagbagam nga gagarak. Riray ti sapsapulam. Makaawat ako mamay, bakit? Sana riray ti kayat ko mapasamak. Lodikot kayat ko ngay paagsap ni tapanunot kan pusom tinasayat nga aramid. Sursurwam ti dumngag. Sursurwam ti umawat iti kasasad. Kan agulibag ka, nga oray anya ti mangmanggag mao, tapno saan ka ngagbalin simot-simot nga agsibay ti apaw. Di na maniyari iti simot-simot amok taglisay, ti simot-simot kat isibana ti bagbagina. Iso sa anak apulos, ama isibata amok taglisay kunak manen. Ay ala, no kastamlat tabakait, awan mabalin ka o. Kanayon ka matabagbagaan. Awan pag naan ti pamagbagaken ka. Isa makaamukan. O, naydaytan ka. Nasakit tinakam ko. Iso asugudok man day jahuana.
Isuki din tinayunan dami na. Kita at mantilaing na. Ha! Mada akong dito'y gitda. Hay, Juana! Rumor ka! Tagpinadas naman! Kitang tilaing mo! Hinahamon kita ngayon din! Uyo sa tangas maudang nga! Obor-obor ta balay mo, no di ka rumwa! Talaga di nagsarsar dengan dito ang tao. Apok, luktaman tigate, kantirwangan, ngam di ka agtimtimag. Di mo paspastrikan, day tabakat nga griryaw di tasango tigate. Bayam nga isote ag dorsok asumrag. Day tabakat nga griryaw iti sango tigate. Lola! Apaman asumrag. Lugub pakon. Apa na kita kamuol maulo siya baka? Ay, indak ang daram. Inan ano na kaaya? Linuguban nak ni Juana itong nagtipagtaangan da. Ijay unag ti pagtaangan da. Wan, Apa ngamin ngay mo nagkangay? nasakit nga ro tinakam ka. Iso akayat ko aluguban. Ngam siyak matang ti linuguban na. Ngam oray na sugat-sugat aktan akong taramat. Ay, langgong ka bakbakitan. Trespassing ti inaramid mo sa dinang rampay. Sika at idarum na. Ay, unay daytan ka. Simot-simot ka talaga. Nagseba ka manayin. Kano ay ang agbalbaliw ka, Lucia? Ay, unay daytan ka. Nana Lucia, pudno ti ko na nila kay mo. Sikat idarum da, tasimrek ka nga awan pamalubos ni Nana Juana. Trespassing na jay, sa nagbasa-basawang kay Charubayan da, nga aging nga iti unag ti balay da. Pinangtaampay. Amom, Nana Lucia, awan kas iti tao nga agbalbaliw ken agul uli maklatan, tapno awan riri, ken tapno naanayas ti amin. Kapilitan ngagsango kayo manan iti barangay. Ket ipakitam ko makalakwada a pagbababawiyam ti amin. Awan kas iti agpakumbaba, Nana Lucia. Awan maganap tayo ng pride. Dayta a pride timang pakaro iti kasasaad ken mangituggod iti daga sa pagtungpalan. Ipangag mo ti pamagbaga ken agkararag ka tapno ipaayan na ka ti Dios iti talna ken simbang ti panunot. Tano na simbangan ti panunot mo, nalakamlaangan ti agamiris ken agpakumbaba. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Simot-simot. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang taraba.